Veriden kozan ufallarıma kader Bizim jırlar buldu Nindi akıllısız Merkuri şu bize 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 Bizim şılaşılar bir başı bulmağına Kurşunlu güzel Soğnumlarga düzmeyip Merkuri şu bize Merkuri şu bize Peygamber Merkuri şu bize Merkuri şu bize Merkuri şu bize Peygamber Merkuri şu bize Merkuri şu bize Merkuri şu bize Peygamber Merkuri şu bize Merkuri şu bize Merkuri şu bize Peygamber Merkuri şu bize Merkuri şu bize Merkuri şu bize Peygamber Bek zor selam sizge, biz Moskvadan getirdik. Qaynar selamlar sizge Moskvadan. Bizning ansamblimiz Diva. Ana kalan katlaşışlarımız var. Bek şat, shunday motor, dilakagina avulda, shunday motor klubda bizga shiksh yasargan. Rahmat sizga kelgan uchun, shunday yilni qarshi olgan uchun. Biz endi Tatarstonda shunday tur biz o'tkazamiz 2-yil endi. Butun Tatarstonning endi butun Вот все уголочки хотим узнать. Ничек бізде Москвада нам біз жаштырамыз халықны, көрсетеміз, видео, сөйлешеміз сіздің турында. Бигрәк инде яратып Татарстанны біз мында келдік. Рахмет сізге келген үшін. Өзіміздің жырларымызны біз жырлайбыз, тәқдим етеміз сізге. Біздің менде яңа альбом шыға ялан дискларны шәт көргеніңізді бар, телевиденияда біз Марат Башаров белән жырлыйбыз да, группа Нана белән, үземнең җырым белән. Менә беләсем килә Флюр ханымны Галеева сәхнәгә чакырырга. Менә үзебезнең рәхмәтләребезне белдергән. Ул безне шундый җылы каршы алды, шундый матур итеп чәйләр эчеп, тәмле ашлар. Рәхмәт барыгызга да. Менә шу бүләк диск и нотный сборник. Анда безнең җырларыбыз. Бүген сез аны тыңларсыз, безнең белән дә җырларсыз, Алла бирсә. Шулаймы, Флюр ханым? Шулай, обязательно җырлашып утырабыз. Хәзер инде тагын да рәхмәтләребезне белдерәбез. Сезгә, безнең рухи ватаныбызга, Татарстанга, үзебез Москвада туып үскән кызлар, Альфия Шәрәфетдинова, Нурия Мухаммеджанова, мин, без Москвада туып үскән хатын кызлар инде шулай безнең анда гаиләбез, нукларыбыз, ирләребез, иптәшләребез, балаларыбыз, менә алардан да бик күп сәлам сезгә китә. Хәзер дәвам итәбез. Менә мин үземнең җырларымны тәкъдим итәм. Беренче җырыбыз бер күрешү үзе бер гомер. Низфа Каримовның сүзләренә, ул Татарстан шигыре, аның сүзләренә язылган җыр. Безнең өчен сезнең белән күрешү, әлбәттә, үзе бер гомер. Әйе, шулай. Икенче җырыбыз сезгә багышлап, рәхмәт яусын дип атала. Сезгә рәхмәтләрне текстәләбез. Рәхмәт.
yavrusun, rahmet yavrusun, rahmet yavrusun. Akdeniz'de bir vaylarına, rahmet yavrusun, rahmet yavrusun, rahmet yavrusun. Мәскәүдә килеп ансамбль ничек татарча җырлыйлар, сез дә шулай дип уйладыгыз. Ничек инде Мәскәүдә сөйләшә алмыйлар. Менә без җырлыйбыз, яратып, шин татар җырларын. Ә хәзер сезнең белән бергәләп татар халык җырларны әйдәгез җырлыйк. Попури на тему татарских народных песен. Әйдәгез җырларыз.
şiveremide Uğdan yine sabrımda Derler gülgeren Basılmış insan duvar Yıllar şiveremide Ona bir şereflerden kürüde mi cırlıysiz? Onda cırlıysiz mi yok mu öyle? Üşütmeyeyim? Allah'a şükür. Haydi herkes varınga jırlarına hazır bir gale. Bizden repertuarımızda şunday eng motor jırımız. Men al bigrek taşı bareli basıfkada biz bir gale yapanın şu zor tur Kazakstanda, O'zbekistonda, Tatarstanda yeridek şu Umurzoya bilen hazır haydi bir gale. Namse olunda Umurzoyani jırlayık. Умурзая. Следующий.
Sizin de yok, rahmet size. Ben şimdi düşündüm, Meşe rayonda, bir Dağının rayonda benim devaniyim doğan. O indi vefat buldu. Ben birinci mertebe bunda. Tatarstanda köp buldum, televizyonda, özge rayonlarda kaynagan bulmadım. Bunda indi birinci mertebe. Benim devaniyim kazaklar bolunda doğan. Mine şöyle dip ettiler, klubları yok. No, sizin klubunuz alarga şagan. Mene sizin halkınızda alarga şagan. Mene min Flora Hanauga karayım benim devaniyimge. Şöyle ışığı, şunday тоже вот akşesliler, blondinlar, şunday zor kızlar, maturlar indi. Benim devaniyim şunday matur idi, şunday dinleydi, namaz, o da mene namazga bastırdı, köp mübeytler siledi, köp ол уже родилась в 20 веке, в 1910 году. Она вот Херкше, она шундай якшы сөзбен генә анарга вспоминает ее. И вот миңа хәзер вот мен прям мурашкаларым сезнең белән бергә монда минем җырларымны изге җырын сезнең белән бергә җырларга рәхмәт сезгә. Чын күңелемдән. Хәзер мин репертуарымдагы җыр мин татар халык сүзләренә яздым манара. Миңа дәванин сөйләде ничек аларның авылларында манараларны сөйтәләр иде, ничек шулдый вот шул кешеләр төшәләр иде, инвалидкалар иде, үләләр иде. Вот минем как будто вот я все это представила, и что же җырда менә ул барысы да бар. Манара җырым. Әйдәгез. Ол да яңадан төзелгән. Муфти хәзрәт күрше авыллардан, шәле авыллардан ол да сезгә зур сәлам итеп сәламнар әйтте. Рамил хәзрәт Гыйлметдин. Should
gürler durda Tatar avulları dinin unutmuylar. Allah'a şükür, rahmet sizge şunun için. Hani bizning jırlarımız көп, яңа jırlar, sizin de eski jırlarını bilesin, bilmeysin, bilmeyim onu. Яңа jırını hazır sizge takdim edeyim. Onun ismi de şunday, sizning için.
Biz bütün avul bilen buluştuk bizden. Ruslan mene kildi Высокогорский bizden de. Anan Amir. Amir bizden, bizden paliçka var, çalçka mene şu şey ekranda. Bizden yaga video operator. Şulay mı Amir? Evet, Maxim bilek. Акылlı малай, Вася сразу все понял. Тыком методом тыка Амир килде да и все у нас заработало. Вот шундай зор хорошая смена авылыңызда. Рахмет сезге. А біздің концертіміздің давамында лауреат международных конкурсов Мәскеу жершісі Рафик Валитов и Зульфия Хабибулаева. Қошалығыз. Зульфия Хабибулаева. Зульфия, лауреат телевизионного конкурса Татармага. Мәтіндегі талантты жершіміз. Қазақ вальсы. Без яшьләре шулар, дай гөрләшә.
син кире кайтма, без кишерген матур күкеннән. Казларыша калаларда, сузылып кала зәңгәр юллары. Казлар төбе күктән, төзелеп Зульфия Хабибулаева. توصلنا برسول الله وكل مجاهد لله بأجل البرية الله وكل مجاهد لله بأجل البرية الله إلهي صالب الظالم الأفات والقوات والقمة ومنهم ومنهما بأجل البرية الله ومنهم ومنهما بأجل البرية الله صلاة الله صلاة الله صلاة الله رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Ансамбліміздің Нұршайық Сұржанова, Алия Карафидинова, күші ансамблем біз шетелерде еребіз, байына болмабыз барып, елдерде Тунис, Марокко, Иран, Иордания, Саудовская Аравия, Турция, и біздің Казахстан, Узбекистан, біздің Россия бойынша. Наш шымынаджақтарыны біз жырлайбыз, и шетелерде біздің бұшылай татып қана тұралар. Нешік сонда Россияда тұрасыз? Нешік сізді өтірмейлер шымды жырлаған үшін? Зәті жоқ енді біздің мұсылманға яшел ел. Аллаға шүкір. Иранда да бізге рахматлары көп. Смелые женщины, бізге жылай айталар.
костюмларны карап, татар милли костюмнарыбызны, шунда инде анары, правда, благодарность язалар Татарстанга. Biz Мәскәү ансамбле. Белмибез Мәскәүне. Безгә инде шул дин буенча Татарстанны беләбез, Мәскәүне юк. Поэтому мы выступаем от Татарстана. Вот, значит, мы ваши земляки тоже. Еще репертуары бик Biz анда 1,5-2 часа поем на сцене. Ну, а хәзер безнең репертуарыбыздан 2 җыр гына сезгә тәкъдим итәбез, Мәшһүр Салаватны. И тагын безнең бик матур шундый мөнәҗәт, Әс-Сәлату, аның Назифа Кәримованың сүзләре, 25 пәйгамбәр турында Коръән Кәримдә алар турында язылган. Хәзер тыңларсыз. Әс-Сәлату әлә-Нәби. Рафик Валитов. Дуэт. Каршы алыгыз. Дуэт. Мәскәү кешеләре. Хәзер. Рафик. Дуэт. Татар халык җыры Зөләйха.
minip güvenip varap siz mi gülesin mi güler oyva minip güvenip varap sine gülesin mi güler Adaklı bayancımız Roger. Hürmetli yaratkan Biyikdağ avlu'nun Ivan Grozny'dan kaçıp kalgan Ensi avlu'nun Tatarları. Şimdi mene işkez yaptapla güzgüldü. Şunlaqta Nikmatur bik zor rahmet, in birinciden zor rahmetlerinizi bildiresiniz ki Flora Hanım'a, Robert Efendi'ye, bizim de mene yolun tapmamız digeç, eldirmişten varıp aldığımız bizni. Mene bir temli çaylar içeri, başladık içeri, bizni bir mene karşı, bir gağını karşıladılar zor rahmet üzerine. Mene şulay yok, hürmetli tamaşaçılar. Mene bugün indi şunda tükene doğru geldi. Bugün bizning ulu praznik, ulu bayram bizning mene bugün okutuvchilar kuni. Mene men shuni birgina qisqagina aytib o'zar edim chunki o'qituvchilar bizga har birimizga bek yaqin, bek ulu darajali kishilar. Mene bek zo'r rahmatlarimizni bildirdik. Balki shuni bizning oradadir o'qituvchi Nutfuldina Mirshid opa. Undan beramiz. Bizi veteranlar, Sovet predstavители hazır alıp bora rahmet edilene. Şolay yok, mene rahmetlerinizi bildirip bitkeriydik. Vagapov, Necip Avrupa Adırganlarında, Necip Avrupa. Şolay yok, Vagapova, Gülüratova, rahmetlerinizi bildirdik. Şolay mene iskalı bitirdik mene evige yaş okuyucularımızın diye. Gabdulkayeva Gülnaz. Zagirova Gülnaz.
Medeviyeva Rabine, İratulina Bilber, Şaripov Ayvat, hem de Abdulina Lütfiya. Bu rahmet, sanatçılı, bu verenlerin bilen, şu önüne, benim bizim bağımlarımız güle güle bulsun. İyi müneşuşu, insiye avaların, insan deşevçi, Abıdara olar bile mene küp tapırlar birleşip mene şuşunday matur zallarda jırlap, oynap, gülüp şatlıklı konsertlarda oturmak Xudaykere nasip etsin. Bütün biz mecburet varan müziğin meskede uzak yıllar yaşasam da biz mene bilesiz indildi mecburet varanda yaşayıtsi, sabıla söyleyitsi Pıtak bilen qaza turap, penemez bilen tey yüzüler. Mene biz sami güzleri bulalım bildi. Mişerler da, mişer başını pişer, kılaydılar dedim. Mene sizge alıp diyen bir cırımdı, mene hazır başka ötesim kile, olu indi bizden yaktaşımız bula, hazır Mesköy'de duras, işleriniz de vardır. Yüzü bizden yaktaşımız Seyit Abdulin, YGT Ul kompozitör da ol yüzü şiirlerini de yazar. Onun mene bir motor cırın, cırla biter biz, yeşi de, yeşi kişi diyen bir motor cırı var. Avval kalkı müzikleri hiç gerek milli. Alar bitmene jırının yabin tuyabileler. Mine şuna gören içiginde şu şolga kilip, nolana jırjılar bitmese kitesin indi.
Belki işkeniz de vardır. O da mene hazır çalantırgın cıvarın birisi. К началу. Sen bir bugün iman kilesin. Eylegiz, gençlik ıslah
Хәзер без тагын да дәвам итәбез. Безнең җыр безгә улашый. Безнең мәскәүләргә ошый. Сезгә ничек карарбыз? Без бергә Мәзидә Каримова сүзләренә
Рахмет. Рахмет сезге, рахмет Роберт. Менә безнең баян шинде булды, Мәскәүгә алып китәбез. Сезгә ризамы? Да? Юкмы? Юк. Молодец, любят, яраталар. Рахмет. Менә шундый безнең җырларны җырлый каршы аласыз. Хәзер Рибик дусларны. Назифа Каримова сүзләре. Біздің директорымыз Роза Сараева, не отырғандар жеретті Қалфақ ағзалары, Аққалфақтың директоры біздің Мәскеу филиалымыздың Аққалфақ. Роза, көрін. Роза у нас Аққалфақта, ол барысында яза, біздің проблемалар турында, біздің шығыш турында.
Unutmayız sizni. Siz de bizni unutmayız. Yarayı mı? Rahmet. Jir işledi mi? Rahmet. Значит, она будет жить. Hazır biz jırladık bizning do'stlarimiz turunda. Bizning Moskvada do'stlarimiz ko'p. Ular qaysi Tatарстанdan kelgan, biz ular bilan gururlanamiz. Birinchidan bizning general, polkovnik Rasim Süleymanovich Akchurin. Onlarga da bag'ishlab jirni yozdik. Alhamdulillah, u dunyoda. Onlarga 83 yosh. Mana shu ekranda qaraks. Nechik bizning turmushimiz unda Moskvada bora. Mahmud Dariyev bizning do'stimiz, Chanishov Anver, kontra-admirali, mana shular bizning do'stlar. Sizga salom ko'pchilaysilar. Tatar generallari, Nazifa Karimova sizlarga. Ozodlik degan vazat ko'rganlarga shakira xalqim tavushlari. Dilimde siylaşabilen Tatar generalları. Dostluk dilimde siylaşabilen Tatar generalları. Kılıklı sever Tungus üstünde Sıklıdır riski yaraları. Talantlı. Bizning Moskvada tag'in bir do'stimiz bor. U Татарстанdan o'zi Зеленодольск shahridan заслуженный летчик России испытатель. На Москвада скоростной шунday парад. Как ko'rsatadilar, вот это он на стрижах, вот эти все красивые там на небе разноцветные рисунки, mana шоу bizning Ilduz Keramov. Ana ideya shu yerni Nazifa Karimova so'zlarini yozdi, men aeroplan. А идея Ilduz Keramovning ideyasi.
Хәзер инде мин 20 век написала эту песню. Гөлләр дигән җырым, аны ТНВ'да да күрсәттеләр. Шу вот клип мине да япь-яшь кызгына. Хәзер карарсыз, Гөлләр дигән җыр. Нурия Измайлова сүзләре.
Я қарайлы күзіме. Биктау районы татар хатын-кызларының иҗтимагый оешма җитәкчесе Аккалпакның Шакирова Гөлсинә Шәфыйк кызы сезгә шушы кичкенә генә күчтәнәчен тапшырырга безгә җибәргән. Ул үзе ерак авылда тора. Бүген килергә бик теләгән иде. Машина булмады ди. Менә сезгә шуның исеменнән күчтәнәч. Найра ханым үзе Мәскәүнең Аккалпак татар хатын-кызларының иҗтимагый оешма җитәкчесе ул. Менә нәрсә дип әйтим. Без беренче күрешкә үк таныш йөзләр булып карамыйдым. Әллә качан күргән кеше шикелле сез безгә дигән идек. Чыннан да без иске Казанда күрешкән булганбыз икән. Рәхмәт, рәхмәт. Хәзер Рафик Валитов
Zülfiye Halilova. Tübetey. Olsun bilcekli tübetey başkayıma taptaman. Başkayıma taptaman. Oğlu yiyip şayordasın, gitkenedin diken falan. Oğlu yiyip şayordasın, gitkenedin diken falan. Tübetey, tübetey de öğretmişim yalnızlık. Kızlar da bir çağında gibi tutmuyordur. Tübetey, tübetey de öğretmişim yalnızlık. Kızlar da bir çağında gibi tutmuyordur. Birden sevdir yürüdüklerle tübetey sanmıyorlar. Tübetey sanmıyorlar. Başlar ıslakır bulsa da yaş kızlar mı sayıyorlar? Başlar ıslakır bulsa da yaş kızlar mı sayıyorlar? Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Olsun bilcekli tübetey salavatlı gömügen. Salavatlı gömügen. Kızı diyenim hattını buldu eğlenip şükrek iken. Kızı diyenim hattını buldu eğlenip şükrek iken. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Hey, 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 hey. Simgeğinde yürüdük tübü, yürülerle şamarganı. Aldıysan Balgamit, yürülerle şamarganı. Tübetey yürüne bastırmış kabirine dünyanı. Tübetey yürüne bastırmış kabirine dünyanı. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Tübetey, tübetey de kıyaş peşimi yolları. Kızlar da bir başağında yürüdük tutmuyorlar. Anita, Zülfiye Halilova, Meryem Ahmetcanova, Şafiye Şerifiyeva. Biz Moskva tatarları, Meşe, Kurunda da bizim Züreva, Tatarsan tatarları, bizim Zülfiye, Stavropol tatarsan. Biz birge, bir bumik, men yaşayın. Ayda tatar yaşayın, şunda tatar ile, meskelleri de tutar. Bizden duanı, ayda bakma, doktor uğranları, manalık tuğay dile danlı Musa Cali. Her bu
Güzeleşlerine giş Mesle uşaklı Niçe asırıydı Allah şunlarım Batar turunda Dürlü dürlü süzden mi Ver bu mi Bir garipten yaşayık 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 Tuvalinde sağılmanda İster düşer sarmancıdır Kuvvetlerge yok dediler Kuvvetlerge inge yıllar Uğrunda bulsun derge bulsun Şatlıkları yuva var Biz tatarlar İyidir yurtlan bağlar Tuğan yurtlar sağlığında Emniyemli güzele gider İlk başında sayıravan kuş Etiye vurdurdan direr Uğrundan bulsun berge bulsun Şatlıkları yuva var Biz tatarlar İyidir yurtlan bağlar Uğrundan bulsun berge bulsun Şatlıkları yuva var Biz tatarlar İyidir yurtlan bağlar Tuğanlarını sağlığında Meskirde yer yıldızga Mürekkepte kardeşlerim Baksın kulak topla süzüge Uğrunda bulsun berge bulsun Şatlıkları yuva var Biz tatarlar İyidir yurtlan bağlar Uğrunda bulsun berge bulsun Şatlıkları yuva var Biz tatarlar İyidir yurtlan bağlar Uğrunda bulsun berge bulsun Şatlıkları yuva var Biz tatarlar İyidir yurtlan Rahmet tuğanlar. Tuğanlar kemek bunda kızınca. Allah'a şükür. Rahmet.
Ана безнең рәхмәтләрендә мин белдерәм тагын. Ана Флюра ханымга рәхмәт. Әдегез. Әмирга рәхмәт. Гөлнара ханымызга рәхмәт сезгә. Роберт әфәнде рәхмәт. Сезгә чын күңелдән зур рәхмәт. Sizge sağlık, selametlik, hayırlı ömür dileriz şimdimizden. Biz yarattık sizleri. Yaratamız sizleri. Rahmet sizge. Siz yaşadınız. Tamam kitayısın bizden. Kilik böyle. Allah'a inşallah Allah bize. Bize birleşekler. Sizge. Allah Teala görüşürüz. Nasip etsin. Allah bize. Hürmetli avuldaşlar, hürmetli tamaşaçılar, rüksat etiniz sizin isiminden şuşunday bugünkü motor kişeni at kazangan artistlarını özümüzün sahnede көрүү нинди зур шатлык бәхет булды безгә. Беренче тапкыр Мәскәүләр килә икән дигәч куркада калдык. Кара әле әйтәм, шундый зур сәхнәләрдә йөргән кешеләр безнең кичкенә клубны, кичкенә сәхнәне сайлаганнар дип. Менә нак үзебезнең туганнар шикелле, үзләре дә гәп-гади мөлаем, шундый ачык күңелле кешеләр булып, әллә кайчан туганнар шикелле кавыштык. Менә аерылышуы читен булыр инде. Сезгә юлларда исән-сау йөрегез. Шушындый матур тавышларыгызны саклагыз, үсегез, зуррак, тагы да югарырак дәрәҗәләргә ирешегез. Амин. Рахмет. Рыздан sizga da rahmat. Еще раз. Ансамбль Медина. Нурия. Мәскәүләр белән карточка. Әйдә, пожалуйста, менегезме? Зульфия Хабибулаева. Рафик Валитов. Я заслуженная артистка Российской Федерации и Республики Татарстан. Наиля Потехова.